reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze bacu mudukurikirana ku Ibendera TV kaza makuru muri rukerera turi ku wa gatanu tariki 17 Ukwakira muri mwaka wa 2025 mwese nizere ko mwaramutse mumeze neza. Muri aya makuru turaza kubabwira ko muri Kivu y'Amajyepfo hari gutangazwa ko amasasu yongeye kumvikana muri Runingu ni mu mirwano yihuje Wazalendo zo kwa General Nyerere na Wazalendo zo kwa General Makanaki. Ibi turaza kubisobanukirwa ku buryo burambuye, mbibutse ko abari ba General autoproclamé hanyuma amwenga ni muri Kivu y'Amajyepfo imirwano ikaze hagati ya mama 23 na FARDC abarundi na Wazalendo yongeye kuramukira mu misozi ya Kibanda na Kamituga. Ndaza kandi kukubwira yuko mu mujyi wa Uvira ibitero byongeye kubura mu rukerera arwo kuri uyu munsi ku misozi ya Itombwe n'ahandi. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Ndaza kandi kukujyana muri teritwari ya Masisi ubwira ko abarwanya umutwe wa Alliance Fleuve Congo mama 23 bawongeye guhangana n'ibitero bya FARDC na Wazalendo mu misozi ya Karuba na Tumba. Ni ibintu bikomeye n'imirwano bivuga ko ngo yumvikanyemo intwaro ziremereye muri rukerera. Nyuma muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano ikaze yongeye kuramukira ku musozi wa Tongo ni hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Imirwano ikomeye cyane bivugwa ko impande zombi zitabaje igikoresho, nubwo bivuga ko abo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC ngo bakomeje kugenda abagiramo n'igihunga cy'ubwoba. Ngibyo rero ibyo tugiye gusangira muri aya makuru yo muri iki gitondo. Hanyuma amwese aho muri reka nongere mbifurize kugubwa neza, mugire ubuzima bwiza. Niba utari wakora subscribe ku Ibendera TV uyu ni umwanya kugira ngo ubikore. Hanyuma kandi mu gihe ukora subscribe ibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe de la notification kugira ngo utaha amakuru ajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Munyemerere rero ibintu tubigenze gutya ubundi ngaruke mu kanya twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Amakuru aravuga yuko muri iki gitondo imirwano yongeye kuramukira mu bice bitandukanye byo muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo rero aratangaza ko amasasu yongeye kumvikana muri Runingu ni mu mirwano yihuje Wazalendo zo kwa General Nyerere na Wazalendo zo kwa General Makanaki. Aba bose n'abagenero bihaye iri zina. Hanyuma rero kuva ku munsi w'ejo no kuvuga ku uruyo wa kane ushize tariki 16 Ukwakira muri uyu mwaka muri grupama ya Runingu ingabo z'amatsinda ya General Nyerere na General Makanaki zongeye gutsakirana zongera kurasanaho ndetse ibintu birakomera cyane. Na n'ubu ngubu muri rukerera imirwano ikaba yongeye kuramuka. Amakuru
aturuka ngara avuga ko iyi mirwano yatangiye ku munsi w'ejo hashize itangirira muri grupoma ya Kabunambo mu mudugudu wa Biriba kandi kugezana n'ubu ngo iracyakomeje. Kugeza ubu rero tuvugana n'undi ngo imiriro yongeye kubyuka yatswa ku barwanyi b'intare za kuvuga ku barwanyi b'uyu mujenerali witwa Makanaki, ariko nawe akaba yongeye gusubiza ibi bitero. Aba bombi rero bakomeje guhanganira ahangaha, nyamara ariko abaturage bakinubira iyi mirwano kubera yuko bavuga ko ngo aribo irimo kugiraho ingorane. Abaturage baherereye ahangaha rero bagira bati twebwe nk'abaturage bo muri ayo amazone yombi dukomeje guhura n'akaga gakomeye bitewe n'ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Turasaba ko abo bayobozi b'amatsinda yitwaje intwaro yahagarika imirwano kuko abaturage bari mu mibabaro ikomeye cyane. Kugeza ubu ntabwo haramenyekana icyo izi wazarendo zaba zahereyeho kugira ngo zitane mu mitwe, nubwo byakunze kugenda bigaragara ko kumvikana kw'izi wazarendo rimwe na rimwe bagenda abananyuzamo bakarwana n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Kumvikana kwabo rero bikomeje kugorana mu bice bitandukanye. Reka twerekeze muri Mwenga ni muri Kivu y'Amajyepfo, naho imirwano ikaze hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 na FARDC n'igisirikare cy'u Burundi na Wazalendo yongeye kuramukira mu misozi ya Kibanda na Kamituga. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 17 Ukwakira muri uyu mwaka, imirwano yongeye kuramuka mu misozi ya Kibanda na Kamituga. Amakuru akavuga yuko aha ari muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, ikaba rero ari imirwano yongeye kuramuka hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bongeye kubyuka bahangana n'ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yemeza ko FARDC aribo abatangije ibitero mu rwego rwo kotsa igitutu abarwanyi b'intare za Sarambwe bari bamaze iminsi abafite ibi bice mu bugenzuzi bwabo. Abaturage batuye muri ibi bice bavuze ko amasasu yumvikanye kuva saa 10 zo mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Kugezana n'ubu rero amasasu ngo akaba akomeje kumvikana muri ibi bice. Bamwe mu baturage rero bakaba bavuga ko ibi byongeye kubahungabanya, ari nayo mpamvu ngo imwe mu miryango itandukanye yahungiye mu misozi ya Rugushwa na Akarore. Abacanshuro b'Abanyakroatia nabo biravuga ko ngo abari kumwe n'izi ngabo za leta ya Congo bakaba rero ngo bagaragaye nabo mu bikorwa byo kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Umwe mu baturage ahangaha yagize ati twabonye imodoka z'igisirikare zinyura aho zijya Kibanda kare cyane. Hanyuma rero nubwo twatangiye kumva amasasu atangiye kuvuga ndetse byumvikanaga ko ari amasasu y'imbunda ziremereye n'izoroheje. Umuturage cyakora akagira ati ntituramenya uko kugeza ubu ibintu byifashe, gusa ariko ngo amasasu yo aracyarimo kumvikana. Aba baturage rero baherereye ahangaha bakifuza yuko ngo iyi mirwano yarekeraho kubera yuko ngo irimo kubabangamira ndetse usibye no gushyira ubuzima bwabo mu kaga, ngo bamwe barimo kugenda babihomberamo nk'abafite imirimo itandukanye bagombaga kujya gukora kubera yuko ngo aya masasu arimo kubabuza kuba batarabuka. Reka twerekeze mu mujyi wa Uvira. Ibitero
rero byongeye kubura mu rukerera rwo kuri uyu munsi ku musozi wa Itombwe ni hagati ya 23 nuko bagarwanya ibintu zasambwe n'uruhande rurwanya leta ya Kongo. Muri Uvira imirwano yongeye kubura mu misozi ya Itombwe aho abarwanyi ba Wazalendo abari kumwe n'ingabo za FARDC bagabye igitero gikomeye kuri Alliance Fleuve Congo 23. Abatanga buhamya bavuga ko ibirindiro bya 23 byari biri ku musozi wa Kigogo, bikaba rero ibingo byagabweho ibitero ku isaha y'isa 10:30 zo muri iki gitondo. Bikaba rero ngo nubwo imirwano yakomeye aya masaha ariko ngo na mbere yaho wagendaga wumva isasu rimwe rivuga rikirangira ugategereza irindi hagashira umwanya munini. Kugeza ubu rero amakuru akavuga yuko abangaba noneho bamaze kugenda basubizanya n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Urugamba rero rukaba rwabaye urugamba, urusasu rukaba rumeze nabi kugeza ubu ngubu. Amakuru yemeza ko hari abasirikare ba FARDC bahunze bakerekeza ku musozi wa Bijombo nyuma yo kunanirwa guhangana n'ibirindiro bya 23 byari bifite ibikoresho biremereye. Intandaro y'imirwano rero nk'uko bituruka ahangaha ngo ni ugushaka gufata no kugenzura uduce turi hafi y'imipaka y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byose ngo bikagenzurwa n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Reka twerekeze muri teritwari ya Masisi mbabwire ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bigaruriye inyuma y'igitero cya FARDC n'abazalendo ku misozi ya Karuba na Tunda. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu amasasu aremereye ngo yongeye kumvikana muri teritwari ya Masisi, cyane cyane mu misozi ya Karuba, Tunda na Muheto, aho ingabo za FARDC n'abazalendo bari barashyigikiwe n'abarundi bagabye igitero ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru avuga yuko ahangaha ngo hakoreshejwe intwaro ziremereye cyane ku mpande zombi, ariko amakuru yemeza ko 23 yabashije guhagarika igitero cyo kubibasira, hanyuma rero bakaza kurwana nacyo abakango byaje kurangira abagisubije inyuma. Ngibyo rero ko byifashe kuri situation iramukiye ahangaha. Reka rero twerekeze no muri teritwari ya Rucuru. Muri Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru, naho imirwano ikaze yongeye kuramuka ku musozi wa Tongo hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Muri teritwari ya Rucuru imirwano yakomeje kuba imirwano, ikaba rero rukerera yabyukiye ku musozi wa Tongo ndetse no mu gace ka Bikenke, aho abarwanyi b'umutwe wa 23 bagabweho ibitero na FARDC, abarundi ndetse n'abazalendo. Amasasu rero yumvikanye hagati ya saa 10 na saa 10:30 kugeza ubu ngubu rero amakuru angeraho akavuga yuko ngo bakomeje kugenda banyuzamo bagahangana bya hato na hatoya.
hanyuma rero amakuru aturuka mu nzego z'umutekano muri ibi bice aravuga ko abarwanyi ba M23 bagerageje gusunika imirongo ya FARDC nyuma yo kubona ko bamwe mu basirikare ba leta batangiye guhunga kubera kubura amasasu. Umwe mu basirikare bahoze muri FARDC waganiriye na n'itangazamakuru ritandukanye yavuze ko impamvu nyamukuru y'iyi mirwano ari ukugeza kuri bose inzozi zabo no kubafasha akazihamya. Reka rero inshuti bakunzi bacu hano ku Ibendera TV bashimire cyane mwe mwabanye natwe, nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Niba ugiye mu kazi ugira akazi keza, bye, ciao ciao.